ngaba nenhlanhla ngathola umsebenzi khona lapha eSpireman Vent. Ngasebenza khona mhlambe unyaka ogcwele because ngasebenza from 2016 bese wathi ngo-2017 ilapho waqala khona ukuthi-ke sekuyacaca ukuthi ngiyangena-ke manje endimeni nge-permit never say never. Kwagcina kuphoqa ukuthi akwenzeki konke kanje kanye ngagcina ngiphoqe ukuthi kufanele ngishiye ngiqhubeke nento yomculo ngoba kwase kwenzeka ukuthi ngama-weekend nje ngithi kumele ngingene ngiyosebenza ngithole i-booking somewhere lapho-ke ngangisahola lapho ngangihola around 3.5 ngenyanga. Uthola ukuthi mhlawumbe uma kunama-holiday bizonyuka mhlawumbe iziyothi 4,000. Uthola ukuthi ngithole i-booking ngaleso sikhathi ngangisafika ngiyaqala ukubona nemali i-booking ithi 15,000 ngiyosebenza i-weekend ngathi hayi angeke phela ngisebenzele 3.5 inyanga yonke ngikwazi ukuthi ngenze 15,000 ngosuku olulodwa nje le-weekend. Kwagcina kubonakala ukuthi no kufanele ukuthi ngivele ngifocus-ke manje ngiyinele nje ngami wonke kwinto yomculo nangempela-ke kwasebenzeka ngiyokubona namhlanje ngiyinkosi yamagqokama ephambi kwabantu njengamanje. Dlamini, ngiyacabanga kusuke kwakho nomculo ikeka khona inkulumo noma imibono yabantu ethi uShuni kaMroza. Uke wasebenza noMroza ngaphambilini noma uMroza khona mhlawumbe la akafika khona wathi Dlamini asiqale lento kanje mhlawumbe uma uqala umculo wena uke wayani kuMroza uthi hayi ngithanda uShuni wakho ngicela ukuhamba ngawo kanje ngicela ungifundise kanje noma into nje ekuwe kwasuka ukuthi kusho ukuthi ihambisana. No ngathi nje kuyinto ejwayelekile ukuthi uma ngabe umuntu okhonza umuntu umlalela kakhulu ugcine usuthanda into yakhe ugcina mhlambe nawe usukwazi ukuzwala njengaye. Ngikhumbula nje ukuthi ngiqala ukurekhoda ngalezo khathi bekusekhona uMroza ngaye wayengakaziwa futhi ngaleso sikhathi ngitshela ukuthi ngangimkhonza ngendlela ukuthi abantu abaningi ngakithi kakhulukazi abagcina bemazi ngalesa sikhathi bamazi ngami ngendlela yokuthi nami ngamthola bizoma ngasakhumbula ngamthola kanjalo kodwa wayengakaveleli ngayithanda into ayenzayo ngidlala ingoma zakhe ekhaya bamazi nabafowethu bamazi. Kwagcina nje ukuthi ngiyaziwa ukuthi ukhona umuntu oyiqhawe kanti uzovele nje vele unyaka nje mhlawumbe olandela iminyaka emibili down the line la kaqhamuka khona esenqamulo unyaka abantu abaningi phela babengazi.
akekho wayazi ukuthi njengomongameli uMabhinca ngiyoma behind the microphone and paying the tribute to inkosi yamagcokana ugeza sebegezile ucebe umfoka Dlamini oshiye ngokukhulu ukuzuma engozini yemoto enyandisa igazi ehamba noGupta umfoka Mchunu ngithi ingane zakwethu neNingizimu Afrika yonke maqhawa kithi ngithi Mabhinca onke duduzekani sicela umfoka Dlamini uyibekile into kebandla ube iqhawe endimeni kaMaskandi ugile izimanga emncane wahlonipha umhlaba wanyathela kahle wahlonipha abane wabo ngithi njengamanje lengoma akusiyona yakho ingoma yesizwe ingoma yami owungiqhawula uzuhleke uthi macingwana sengizodlala yakho manje woze stage ngithi hamba kahle mfoka Dlamini usikhonzele kuyibhova likaDikadika umuntu ekhathele kuye ekhuleni umqumeli usikhonzele kumtshengiseni umfoka Gcenswa enditane usikhonzele kubhemuza umfoka Luthuli umfoka uGcoka mala komholo usikhonzele kuyichalakha lakaShafuza awikhalakhala lakaShafuza kodwa thina nemnyama umakanda ashoshele ihlangano zamabhelo ungiyekise zonke intombi zami ebenginazo ungiyekise umjovo ngathandana nawe yini lento yenzayo suyangibalekela manje ungiyekise zonke intombi zami ebenginazo ungiyekise umjovo ngathandana nawe yini lento yenzayo suyangibalekela manje kanti uthando lunjani wena asaluphelile uthando asaluphelile Yeah, ambazi bayaphi mina kuyona abala wabela magama ngizama ukuchaza indlela engizwa ngayo ngolo ngibiyela umama ngalolu thando olukhuluwa ngakala ngithita ikwethembisa ukukuthanda amasasingale nakwethu masiyobonana Usemceleni la sakhe khona eqala ngathi usemceleni la sakhe usemceleni la sakhe khona eqala ngathi usemceleni la sakhe usemceleni la sakhe khona eqala ngathi usemceleni la sakhe usemceleni la sakhe khona Yeah.
Yeah.